The Africa's influence could offset the traditional global governance structure. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye aho u Rwanda ruhagaze kuri ubwo busaba ati twe nk'u Rwanda uruhande duhagazeho ntabwo ari uguha imyanya ibiri nk'ibihugu bya Afurika gutyo gusa. Iki gikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside ya Goro mu karere ka Mpigi muri Uganda. Mujye TV ikaze ku miburo y'amakuru meza, umutekano, imyidagaduro ndetse na siporo. Mujye TV, the line of news. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru yo kuri wa gatandatu tariki 12 Mata 2025. Ni amakuru tugiye kubabwira ko Kanyabugande Olivier wamamaye nka Nyagso ari mu iperereza n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ni nyuma yo gufatwa akora live ya TikTok itajyanye n'ibihe u Rwanda n'isi muri rusange barimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nanone kandi turababwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na bagenzi be barimo Dr. Abdoulaye Sabah Fudu wa Chad ari kumwe na Mohamed Omar wa Somalia ndetse na Andriy Sabiha wa Ukraine. Reka amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri Kanyabugande Olivier wamamaye nka Nyagso nyuma yo gukora TikTok live itajyanye n'igihe turimo cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni inkuru rwateguriwe na Singurana Claude. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ruri gusesengura ibyakozwe n'umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagso nyuma yo gukora live kuri TikTok iri mu rwenya rutangaje kandi rutajyanye n'ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsiyeri yavuze ati ikibanza no gusesengura ibyo yakoze hanyuma umwanzuro ukazafatwa. Yavuze kandi ko ubutumwa bwo gukangurira abaturage kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside bukwiye guhoraho kuko hari abatumva cyangwa ngo bananirwe kubahiriza ayo mabwiriza. Nyagso nyamaze abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yasabye imbabazi ku mugaragaro, ariko RIB ivuga ko gusaba imbabazi bitakuraho gusuzuma niba amategeko yarinzwe. Mu yandi makuru, Banki Nkuru ya Kigali BK yibutsa abahoze ari abakozi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata ifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata. Igikorwa cyabimburiwe no kunamira ndetse no gushyira ku ndabo ku rwibutso rwa BK rukaba ari urukuta rwanditse amazina 15 y'abahoze ari abakozi bayo. N'urwibutso kandi ruherereye mu mujyi wa Kigali. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na bagenzi be harimo Dr. Abdoulaye Sabah Fudu wa Chad, Mohamed Omar wa Somalia ndetse na Andriy Sabiha wa Ukraine. Ni inkuru twateguriwe ndetse tugiye kugezwaho na Singurana Claude. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na bagenzi be barimo Dr. Abdoulaye Sabah Fudu wa Chad ari kumwe na Mohamed Omar wa Somalia ndetse na Andriy Sabiha wa Ukraine. Ibiganiro bagiranye kandi byibanze mu gushimangira umubano n'ubufatanye hagati w'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kandi n'ubutwererane Ombi Olivier Nduhungirehe yasabye ko umugabane wa Afurika wagira imyanya ibiri ihoraho mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kugira ngo ugire ijambo ku isi muri rusange. Minisitiri Ombi Olivier Nduhungirehe yabigarutseho kuri uyu wa gatandatu mu nama mpuzamahanga ya diplomasi Antalya Diplomacy Forum iri kubera muri Turikiya. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye aho u Rwanda ruhagaze kuri ubwo busaba ati twe nk'u Rwanda uruhande duhagazeho ntabwo ari uguha imyanya ibiri nk'ibihugu bya Afurika gutyo gusa, ni ukugira imyanya ihoraho umwe ugahabwa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo ishyira ibikorwa bya politike bya Afurika mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, hanyuma undi mwanya ugahabwa igihugu cya Afurika ku buryo bizajya biwusimburanaho. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko Afurika guhabwa iyo myanya ibiri bidakwiye kwirengagizwa kubera ko 2/3 by'ibibazo by'umutekano biganira mu nama ya United Nations usanga ari ibibazo byo ku mugabane wa Afurika. Aba bayobozi bahuriye ku ruhande rw'inama mpuzamahanga ya diplomasi Antalya Diplomacy Forum iri kubera muri Turikiya kuva ku itariki 11 kugera kuri 16 Mata 2025. Naho mu makuru ajyanye nayo mu ntara, abantu 11 bafashwe bashyikirizwa sitasiyo ya polisi ya Kibungo bakaba barimo gukorwaho iperereza ku rupfu rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 15 witwa Rovizazi Divine wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye ku kigo cya Groupe Scolaire Gahurire giherereye mu murenge wa Kazo
mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba. N'amakuru ajyanye n'ikirere, hari amakuru Singurana Claude yaduteguriye ajyanye na Meteo Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyateguje abaturarwanda ko hateganyijwe imvura idasanzwe hirya no hino mu gihugu. Meteo Rwanda yatangaje ko kuva ku ijoro ryo kuwa 11 kugeza ku itariki 13 Mata 2025 ko mu Rwanda hateganyijwe imvura nyinshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba ndetse no mu turere twa Nyamagabe, Nyaruguru ndetse n'ahandi henshi. Imvura iteganyijwe ku munsi izaba ari hagati ya milimetero 25 kugera kuri 60. Naho ingaruka zishobora guterwa n'imvura nyinshi, Meteo Rwanda yatangaje ko harimo imyuzure mu bishanga no mu bibaya, inkangu, isuri n'iriduka ry'imikingo ihanamye, by'umwihariko ahatarwanyije isuri, ndetse n'ingaruka zishobora guterwa n'inkuba. Naho mu makuru y'akarere aho u Rwanda ruherereyemo, reka twakire Singurana Claude atugezeho inkuru yaduteguriye. Umunyamabanga wa leta ushinzwe agace ka Ruwero Rwenzori muri Uganda, Alice Kaboyo, na ambasaderi wa Eritrea muri icyo gihugu Mohamed Suleiman bafatanyije na ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda Colonel Joseph Rutabana n'umugore we gucana urumuri rw'icyizere mu rwego rwo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Iki gikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside ya Goro mu karere ka Mpigi muri Uganda ku wa gatanu tariki ya 11 Mata 2025. Uru rwibutso kandi rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi yarohowe mu kiyaga cya Victoria nyuma yo kujugunywa mu mugezi wa Nyabarongo n'Akagera. Reka tubashimire mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu bya Muge TV. Ni amakuru kabagezaho kuri wa gatandatu tariki 12 Mata. Amakuru ya buri munsi nagahoraho. Ndi mwari kumwe Staniferi Jean Muhire, nafatanyaga Singurana Claude.